Minor jalub jatan piny Dorcas Gachagua owacho ni jadolo Mackezie en janjore ma ok jadolo. Jadolo Dorcas wacho ni piny Kenya itayo gi chike kendo jonjore gi jamaundu nyaka kawnegi okang' mager mar chik. Dorcas bende okwedo wach mar nywako kendo kuong'o ute lamo duto e kinde ma kanisa achiel oyud gi ketho, kowacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka ting' manosike ma ok odew telo ma en godo. Ne oloso e boma ma Nairobi e nyasi mar pogo chiemo ne mond liete Kibra. Na kama kuna mharifu, sisi tunasema kama Mackezie ako na shida na amepatikana, huyo ni Mackezie. Hata mama yake asiingizwe kwa hiyo, hata baba yake na familia yake haiko hapo. Na kanisa la Bwana liachiliwe. Kwa sababu huwezi kuchukua mtu mmoja na kwa sababu ulikuwa na mambo yako unaingiza maneno, unaanza kusema sijui makanisa ilifanya. Mackezie sio kanisa. Yeye hata anasema si pastor, yeye ni master. So we treat him as he is. A criminal is a criminal. A terrorist is a terrorist. Na tujue katika haya maneno, na ndio nasema lazima tuyaongee. Kwa sababu tusipoongea watu watachukulia ati sisi tunasema sisi wa Kristo ni waharifu.